mba Aôndo. Nindene na nyana. Yoshivene nito. Nza fakwa ogane kibiro. Nya kpaa. Kwa shun dom dido. Ma kama fakwa ya kama o neken. So. Mbayuda yavulu iniongo igen la. Ilu iniongo yila pentekosti ya. Iniongo ne ya eri na ya ambitutwa. Naha yange mbayuda vumo haji posu baba koho. Vi iniongo ne ya nsayo. Yo vunanya tong paverin binga. Ilu yange ukoto movo welenga ilu yange yembe sune o de wosu shi eren sem na yavna o dunya she yange ne bishi na ha shi omro olu ne kwane yange yesu pe de shinku kondo yem she chije na ha shi olu mala akaa mbahenen na je wone vidi zunguga pe du yemela hidon yemena akpa vidi zunguga gadi awne yem na yem da ko te na tinde osunu shima unava sunu mbahenen sema shi na pasive ka ove shi na pasive ka gane we figa kpa shi osunu shima la one na veta bolun kwa na kigba akala lukrin yega shin kirim chiya kpaa. Naha shayangi pentekosti isu so Orun shayangi pentekosti isi so Orun kwa shaminia yangi mbahenen ba Yesu Kristo viluki yo kwa mbahenen ba mbaapostoli lukwa mbahenen na yangi viluki yo balunki yo yange pentekosti ne ya yo umbu ne yo bishi yange vu moha aditia posu je va luki Jerusalem yange selo Orun kwane na ha mbahenen luki yo ya chai bega na ha chevele humbene da va hurani vesen na ha ma batengile ji na hai yange hurane vai vesia yisa yola chicha pe yanvulula na hai nyombu duwe usu tema mbahenen basha mto se na ha chian jijingi wando bashave na hai obangba lame kijua posu pasine game atambo wando kijua evulu lame la na kwane ma yo yange vu kasibulu ki Jerusalem hishiela ya fungwa hurane shivu ungwa mbahenen ba vulu lame ijua posu ya jijingi ya navi yayo na ha babilame kwane ya la yo ba semachi bakaya bevi duwe katia posu yo ba ka ba galalia ba vu fenega maina vulu lame ve vulu ungwa ki jove mave ijove malami mavu fera yo maka kakizo yo bamlo lama mayo baba lama ya ve hamu na ngungwa nkizona mayo bandu elu haji posu ilu okure yo duwe ki ita posu ha ba ungu kwane yo bekbilive yochi na ha bagene ya vugba hene ye kanyimbia kwa iva yo mbana bamblamba kavulu eko Orun ya bagene makai we de ka am sorun vume vulu hunde na ha ma yange petero mo ma tiresha won ku amba po ka mo mbala ana ka ba apostoli ba Yesu Kristo jela na tiresha ka ave wone ne yori yuda o ne kwa kam solum simme veseru hunde pepega ya igen ka pepeje se ba hunde no solunga ka chia jijingi won do ta na mugbe ha vese bunne sulu lamen ki jwa poso ne pa no wa na ai
gadio prophet you vanden kai sha iyange amasitiola minna jijingi wam that's jijingi on jela une gbasha onu ene ba no suma ba kasiv ve tsinga Aerenakaa ve namba pase ba shaka ve pase tahambo Aôndo ve viande ka chia jijingi shunjene ave ma Aôndo ya nata ta yangi vanden pase na ha ke wana Yesu Kristo u ne mbayuda yana wa akpe ande hamo bana ekwa mi ke Jerusalem igeni iwange hamo adue and hiyo ya kpe pasashin kuga na and hiyo nekpa ne ungwa masejio simba bashi da shakwane na ha kan wenu yange Aôndo vanden pase David kwana tsinga Orun je wene olu hitombru David yana nalu shekonu kitolu ki Aôndo ha mashi kenken manalu hitombru David ne kpaa o yimanta uneva vai ma ka Yesu Kristo shunu avo yimanta jene ka Yesu Kristo shunu ya tsinga Orun kwana o prophet mba yoe vulu Orun kwana David o yalu wanu Aôndo fashima Aôndo shi Aôndo now ha no chianji jinkere nala fashi tsinga Orun ko mlu mtemto Yesu Kristo manam hembena la ka Yesu Kristo shunjene ka wanu Aôndo wanu David shunjene na ha ba yange vaya mbayuda lumuwenga vdzwa wo ba ko Aôndo ka wuga ya yange shotala ya Yesu Kristo ndeshe bakbene mashi and hiyo bea kono yema tatema shawe ku yande kute na mate wasichi ba yange vanden olu neve na ha atindi chiaji jingi na overtave vishi na veta bolun kwa kigba gayo sinenge nem mbahenen ba yange Yesu Kristo kpe kilaya unenge yange nyongo su yega vemba pishi je yange ve nyongo su ve kila lu gbagbaga baveo Yesu Kristo va gba hande yile ve shibatame ve sima hinde shibi ko yo vulu nongo na yange chianji va gbe shave ya yange ve tave higene peteru tile lu pase mbayuda kwagh Yesu Kristo yavu wane iyweni vemba ma yavu vendane kayilu ywen itioki mai kayweni gbepe ama myomu wo machi mashi ma myomu wo machi we ma mo shamichera na ha ya okwala pasi tsembele mbayuda kwa yanga sima tseveke shimchie baveyo hachu yanga luolu vekala sha dondo na dondo ha mimi mije kwa so no zuami kenge takdo Aerenakaa mbaapostoli o tioki shawala hi ifyuri hi la tanzanum ku na hamba uvanyolu havyuri sha kunu gberuta karota ngolu wala yo yange mbayuda yavu ngwa kala chieve yu na wipini ko wangbane na hayo sine na so peteru akaa ve wene ha mo gumasma wo virisha kinu gbe ka ani ni la aka wone ha mo woni na gumasma na gumashima ye na baptisma kenti Yesu Kristo shai nekpa ningo yiwa ichia jijingila jeyo na ha yanga yumbla gumasma iye baptisma hi yange myomne yumba yange ve gumasma shibi vavi toy ve hingilu lumba Kristo onu baba donu Yesu Kristo ya vulu yolu dubu ta yange myonse jene shata mu chia jingi ya yumba gumasma hingilu ulum yumba ve donu Yesu Kristo akaa Orun na ma ve na jijije
ka o yi manu ta ne jene maka o yi ma ve kpaa jene mo kwa ne adu bishi shikwa mhe shameve mhe ke kwa mda ove ilu pe va olu ne yo chia jijingi gumimi gwe tav ma chia jijingi Yesu Kristo atindisha chi wasine yo ka jijingi iyange jijingi umfe ma jijingi udoshima ka kwa wolu jene na ha mbaye mbavulumba Aôndo ma mbave non asimave mbave nejiji krena ma ve game asima ve non jiji yo ka nave chia jijingi eren tom kunave anave iyange ma tahamu pase kwa Yesu Kristo gbagba mchiem shio ka nave tahav bolu viande ka wanyo kwasi wanyo no su kahaga eulu wano odu non jiji manu veshi mawe aetom na kene weo Yesu Kristo kake gbaje ka no tahabu chia jijingi bagani yakave heye chia jijingi ne lunga ma yange ne kyate seseke bibiro yange chia jijingi gbashamba henemba Yesu Kristo yo we balame ijo shi tabu yambu duwa keleva ya ka yange hihiru yomba hinu wolin tahav Orun ko Yesu Kristo gbagba am chiem shi ojene yomba ke Jerusalem ba kijime vi yo genge ye wa Yesu Kristo i pase ombaye na ha olu numungba na ha yange ne yo yange mchiem ba ve yo ko amba yamu du esha ita posu va iniongo i pentekosti ke Jerusalem la ka kwa mhesha kwa ne jela ko gene yo chia jigi nesege ka a lamen kijo posu tega ka na sege a lamen kijo posu o lamen ve Aôndo ma umbu na no ke bibra ke yang nave tambu lamen jo posu pase o zege mbaka ba Aôndo ele ka kwa pase ya lo sume ko kwa ku vesen hela yangi jijingi suwe hama kuyo ilu hitala ya iungwa tambu Aôndo kizoi u popo o ti panala lura na ungwa ko atambu Aôndo kizwati alwoyo o batu anti ochi pana ungwa tambu Aôndo ma kana ge kizwo nanje wakpakape alo unda Yesu Kristo jiji yo mongo ho ulumo ya chiaji une nyoko ne we une no ta ha welu viandi wora ka Yesu Kristo pase ta na akbura na ta shio mana am chiem shio ne ngwaga mbaye Aôndo lune ndido iviere ni tenge shavene ma Orun ne bibiro shai ni fashi mai tewene ningo horoge ma ni okwa na kigba akpa yo nsu ne chi